Dang haka khat hendriu tarik menta ubenai rempang ki patba jong ke shnong umrasong bat shnong nongsning East Denta Hills District kilami patba bat persya ki karkhana kuk ki badan hajan ki badang pentrei syat menta bat kajing pentrei yakini ki karkhana kalakta ki tolong umbam umdi ki badan hajan kumta halor kani ke henyo trap achek National Movement Jenta Zone ka persya jur bat ai kajing kershan ke bapura ki tiki arshnong nakalyang kinong yalam ke HNM Jenta Zone bakan top Presiden uba Mi Salan Tho u Vice President uba Rubel Pakma bat u General Secretary uba Wan Kishwa Maulong kilapan pau kajing sngokya halor kajing syak kta kitelong ki badan hajan ke shnong nong sning bat shnong rasong bat kila kentu ka sorkar ya ki board district ba ki dei ban pet banyak bha halor kani kajing syak kta kitelong bat jing syak kta kamaryang bat ongru balada ka sorkar kamle ei kaseng kan mi badan ringkat bat kinong shnong ban yang persya ya ki kuk ki badang pentrei menta Kita kinong yalam kila ken tho juru dak ba ong ba kajing don ki karkhana kuk kim ai jing mentoi ya kinong shnong kim ai kam ai jam ya ki briu ka than kim ai jing yo nong ru ya ka district bat ya ka jala Henry ki wanra jing mentoi tang ya ki trai karkhana ni pak wan kemau tang kene ko bai ba ai tu bon ni lagi ni dia bela det kedon kajing ki hang te ni tu di shnong ni bedan marjan bat ketega tu gi kuk ki bang bat sa mai ba ngiru nakaliang ke H&M ni ai ke jingkersan ni kisnong bat kunjuru yo kidon gini ki deloi ki u ki ban persya ke ni ngiru ni ai ke lang gejuk ke jingkersan amar ba mi ba kijing mi jong ni ko komdon ke jing yo nong ya ga district ni ke jala ke jong ni rai ke dei ke jing yo nong tang dementa marwai armut jong ni briusimen te nginpet haduk kaliang kam kajam kajing kam jam jong kena samlaru kamdon re te kata kadang ngisngau ba kamdon kajing mentoi ba kita kikuk kibanan barang sinat mai bakindon te kejakan namar kamdon kajing mentoi kai benta geri bat kajat beri ujung ni te kata kadang ni persajur bat ni haduk kiliang ga district administration haduk state administration ba kisngau ba bat tu ke distrik konsilu ba simha bakan pet ne bhai gani ba kai ka ba jiang ni kolong ka kamdan kai ka kedai kecing bhan re kedai tang ke bentang kecing yo nong tang baroi armut bat kunjuru kamdan kecing mentoi yeno ro ke bentang jong dari jek tang ni ken dia ba ban phai ni kubor ba nang yang tungi sim ba ni kloi bat ni la long krek ba ni ki bat do madan ro lada poi hadu put ba kini giko kin siyo mereka. Kalian yang i kam H&M Jantia, jadi dari persa juri ini kita ki cook factory kita ki Sochno. Jadi yo i ni dep wa kibru yang i di le i rak lama yang persa ikan. Dari ini giko tahu jokliak umpam undi Johor kejap mandegi ku gerngam i percak jori gini ko womhoi uring di tai kenang wa kirwan men le oman ga ko ko suba dunta demi e ku blai subun sejarmu Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center